minsi ya nyuma utegura match ya dimanche nyuma ya international break. Rayon Sport mbere yuko ijya muri international break mwari mwatsinze ibitsindo 3 ku busa na APR. Coach mubaze iyi minsi nta champion travail yari yihe nyuma yo gutsindwa ibitego 3 na APR? Twakomeje gukora travail ya endurance kubera tuziko abagiye mu ma equipe national hari abagiye gukina na twebwe nico gituma twansena mu macamiko kugira twikomeze muri physique na endurance. Nicyo twabonye ko peut-être mu match ishize icyo abandi bo baturishije cyari icyo twagikosoye ubu bizagenda neza. Hanyuma coach match meruka gukina ni match ya derby mwarayitsinzwe iri kuri abakinyi mu myitozo nta ngaruka byigeze bibagiye ko barimo barakora ni ibisanzwe bari tayari nukuvuga ni umutoza cyambere ugomba gukorera abakinyi ni vestiaire uberekane yuko nawe ari derby gutakaza match urashobora gutakaza derby ugatsinda izindi match ni uriya yagusinde muri derby agatakaza match ariko intumbero yacu objectif yiwacu ni ku gikombe gusa. Umutoza mbere yo gutangira imyitozo twabonye umurikira abakinyi undi mugabo bigaragara ko ari mukuru se n'umutoza assistant wawe bimeze gute twumvaga umusobanura ko yabanye na baje bigatete n'abandi bakinyi bakomeye ngo bamunyuze mu biganza we bimeze bitumu uriya n'umusaza uriya twamwita ko ari monima twebwe Burundi tumita ko ari monima kubera uriya yaratoreje abatoza benshi na benshi bari Burayi nanje nkabandimo ni naniwe yatuyoboye kuja muri Coupe du Monde tukiri bana batoya muri mu 95 nukuvuga ko yaratoreje hano araza umupira wa hano nukuvuga je namugiye anje inama arebe imyitozo icyo no kosora mu myitozo no kubwira abakinyi kugira psychologiquement mu kubungura ubwenge abakinyi bamenye icyari cyo bamenye Rayon Sport icyari cyo irya couleur ya Rayon Sport ya bleu blanc bayigendereko. Ni umutoza cyangwa nuko yaje gutya nk'inshuti yawe? Uriya ni yari umutoza ariko ubu yarabihebye ubuntu umuyobozi w'abatoza. Bamwita Ndindiri Bakare Ndinde arazwi no muri ugiye muri YouTube uramubona. Coach ufite match ya AS Kigali niyo match iza dimanche twabonye na Asmani amaze kutubwira ko ari tayari umugira icyizere yakina kugaruka kwa Asmani kuri ino match cyangwa na fan nganye yagaruka ni kibaza kugufasha n'abakinyi wari ukumbuye ubona ko ari cyo baza guhindura kuri equipe? So gukumbura gusa abakinyi bari tayari abakinyi baja mu mvune bagaruse ubona ko equipe iba yaronse akoyoko twebwe mu Kirundi tuzita akoyoko yabi ni chance kubona ko bagaruse n'ubundi ubona ko twatakaje umukinyi Gloire ariko turiko turagarura Fale na Asumani. Hanyuma Fale nganye nagusize tumubona mu myitozo y'uyu munsi tubwire Fale agiye kubona n'umuganga kugira amubwire ko yaba tayari cyangwa ataba tayari. Muri rusange equipe ugeranyije abakinya ushire batitwaye neza kuri classico mu mikinire performance yabo individuel ikinyo cy'umweru bavuga ko twabona abakinyi ba Rayon Sport abafana bakongera kubona abakinyi n'ubundi baguze bategezeho ko bazigiye ku ikintu bahindura. Bavuga ko umuntu agomba guhindura wabonye ko wasinzwe match ugomba guhindura n'abakinyi n'imyanya ugomba kuyihindura ukabona abafana ndababwiye bati baze bazabona changement no mu kibuga mu bakinyi babanza bisa ko nyuma murabona abakinyi bari muri H forma neza cyane mugira ngo murabona mu mashusho n'ubundi babanje kuganira umutoza avuga n'ibiki byose kabisa ngira ngo murimo murabireba neza cyane ni umutoza arimo avuga ikirundi gusa ntago yambaye imyambaro y'ikipe ya Rayon Sport nkuko nabibabwiye Haruna Feruza abanje kumupresenta ariko nawe afata umwanya aravuga wanafashe nk'iminota hafi 15 kabisa avuga asobanura ibiki abakinyazi muri Rayon ibintu nk'ibyo bavuga kigaragara cyo nuko uyu ari umutoza uje navuga gutanga nk'umusada mu ikipe ya Rayon Sport mu gihe bitari byasobanuka neza ngo tumenye ngo ese Mureri irabona umutoza mushya biragenda bite nicyo kintu wenda bitari byasobanuka ariko mukanya mu kiganiro n'itangazamakuru n'ubundi umutoza turi bimubazeho kuko mukanya turaganira n'umutoza Haruna Feruze ndetse no Bitandikumana Asmani gusa hagataho Faringanye ntabwo ari muri iyi myitozo ngo murimo murabibona neza cyane Faringanye ntabwo yakoze ubwo ni nyuma yuko we na Ndikumana Asmani bari bagaragaje ko bagarutse bari tayari
ubwo nabyo turaza kwibaza umutoza dusobanura impamvu adahari kubera ko yari yavuze ko ari tayari ku mukino wo ku cyumweru. ngira ngo abandi bakinyi bose bo barahari usibye Faringanye rutayizamu ukomoka muri Senegal kabisa ubariyo bakumbuye umaze igihe yaravunitse. ngira ngo muri murabona abakinyi hano bazenguruka neza cyane neshfoma n'ubundi nta bindi bintu bihambaye twemerewe gufata. hanyuma ubwo ngubwo nuko ibintu byifashe. iyi ni Nyarwanda Sport TV, nge nitwa Arizino Nyungu, kuri kamera hariyo director Mevin Pro. ndakubonye wowe ntiwakinye akadasi. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora, gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agents bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa eshatu @iremetravel.rawa.